Maupay nga aga, hay nga tanan. Yan ang adlaw, nagsasalinuro kita, kapiestahan, mahal nga birhen, Lourdes. Our Lady of Lourdes is the patroness of the sick. Sanglit mga kubugtungan, kung may adaman natin maraot nga pinangangabat, kung may adaman natin mga sakit nga hasta payana di pa natatambal, duok ngan sarigla kita hiton mahal nga birhen Lourdes. Kan dila naton ebanghelyo nga ginbasa, duha nga mensahe iton ginpapaabot sa aton nga tanan. Siyahan, Mary leads us to Jesus. Gingigiyahan o gindadara kita ni Maria pakadto kan Jesus. Ito no sa nga pinakamaupay nga pamatasan ha aton nga mga Katoliko o ha aton nga mga Pilipino, insuok kita kan Maria. Damo ha aton nga mga Katoliko, ito nagdidibusyon, hiton mahal nga birhen. Halos nga tanan nga titulo ni Maria, aton gindidibusyonan. Sugad gud kasuok, ngan kaharani hi Maria, dila hiton aton kinabuhi. Pero mga kabugtuan, sana hinumduman naton nga iton tinuod nga nagdidibusyon Maria inahipaparani kan Jesus. Iton tinuod nga may ada dibusyon kan Maria in nakakabulig nga iton maging sentro di dahiton iya kinabuhi wala iba kundi Jesus. Kay diri liwat madilipay iton mahal nga berhen kun suok kita iya pero harayo iton aton kasing-kasing kan Jesus. Diri liwat madilipay iton mahal nga berhen kun diri kita nagsusunod iton pagturunan ni Jesus. Sanglit sige lagyap nga ni iton naton pagpinakaraot iton naton igkasitawo. Mahilig lang nga ni gihap kita magtamas-tamas iton naton igkasitawo. Sige lagyap nga ni iton pagpinangkunon naton iton mga butang nga diri aton. Naabuyan nga ni kita hiton abortion, death penalty, or divorce. Kulang iton aton pagdibusyon hiton mahal nga berhen. Kaini nga mga binuhatan inahipaparayo kita kan Jesus. Kung iton aton mga binuhatan nakakahibang hiton ibang nga tawo, karigsignon nahipaparayo kita kan Jesus. Nga nagpapakita laini nga hababaw iton aton dibusyon iton mahal nga berhen or bangin pakitang taula iton aton pagdibusyon iton mahal nga berhen. Siring ni Maria dila naton ebanghelyo ngadto niya mga tinunan, do whatever he tells you. Buhatagod ang bisan ano nga igsugo ni haiyo. Mga kabugtuan, amo daman ini iton karuyag ni Maria haaten nga tanan. Karayag niya nga kita mapaharani ngadto kan Jesus. Karuyag ni Maria nga sundon naton iton kaburuton ni Jesus, diri iton iya kaburuton. Ngan labawan nga tanan, karuyag ni Maria nga sundon naton iton kaburuton iton Ginoo. Devotion to Mary is not a rival to our love for the Lord Jesus. Authentic devotion to Mary always leads us to Jesus. Kaduha nga mensahe nga ginpapaabot sa aton, Mary knows what is good and best for us. Hi Maria, maaram hiton maupay ngan ikakaupay ha aton nga tanan. Dira naton ebanghelyo nga ginbasa, pinaagi kan Maria, Jesus nakapagbuhat aniya siyahan nga milagro. Ang tubig nga nahimo nga bino,
Bisan kun diri papanahon ni Jesus, nakapagbuhat tiyahin malagro, kay maaram hi Maria, kakun magbubuhat ti Jesus hin milagro, ini kakaupay di na niya kalagaringon, ini kakaupay han nga tanan. Mga kabugtungan ko di dako ni Kristo, dirahita natin kinabuhi, Mary knows exactly what is good and best for us because she is our mother. Sanglit kon kita nauhulop, kon kita nababaraka hiton damo nga mga butang, kon may ada man mga butang nga makurin naton, madesisyonan dirahita naton kinabuhi, duo kita kan Maria, aro kita hinbulig kan Maria, sarigla kita kan Maria, kay maaramiya kun ano iton ikakaupay para aton kahiya aton iroy. Padayon ngan pagkuskala naton ito naton debosyon kan Maria, ngan na nga kapiestahan iton Berhen han Lourdes, ginpapahinomdom kita iton duduha nga butang. Siyahan, Mary leads us to Jesus. Kaduha, Mary knows what is good and best for us. Amen.